ati nyowe ninye Edward Imbaho ati cyesongo cyandi bayida umuhora hamizaho ngera ntajera nti hamizahiwe kora otaka wa mani future yawe wene izakuba smart iwe shaba mukama abari kukugaya otaka batina nyinsi abarebe no singura naza natika makateka kabugira baza ni gamu ke gambaho then mwe rating yo buto bantu mwekane korabukure Edward Imbaho mukureba minje mirimo kanji kozire kakuba kusika muhogo okupota habizimbe okutembeye nanasi otebirwe n'emicungwa nyowe kakora abasheki basheka abantu binji bangayangwiwe Mbaho no Yesu waza bakangaya nkahura byantama wabyeshongoraho kahura byantama bangayire kandi nzika muhogo ni ebyo nabyo nakabikora nkahura byantama nagira ngo mbireke konka mukamogo we n'umuhu akampumuza nabe chapa n'uruguto aharyeje mirimo yanje ababene basheka ababene bagaya bamara kure Edward Imbaho nabanyebuza no kunyebuza kuko no chikoro ta by the way this recently ne konka kano ngo yatiki west ngo music yene tamburaje konko ine manager hati barene banyebuzaho I know hati nimbagambera munywani wanje yiweremera cyo kora cyo niweremeraho abantu bantera amasimu n'abajanta bakitera TV West ayine nizaho na abantu ngo wafuka serebu amazima azana abagira nti ubwa serebu tukugira ngo naba serebu reka tuyongere no kushaba cyeyongereyo kuko of course we gospel artists na waba serebu na notaba serebu ito tukunda ngo tube serebu bwinshi kandi serebu nibatura kujya ba serebu n'abayayi serebu we are not celebs turya bahereza muri abahereza barahanga giroti wawo muhereza amahanga icyo wa celebu tumukucenda ko niki cyo bwa celebu nshinkora kubi okay so hati Imbaho Imbaho ukagikorera nkahe tumani gaje yasa bashamo cyinke akiri nkita munonga Mbaho sizina ryanje sizina ryawe tumani ganje ukagikorera nkahe tumani ganje no odi yakozurwe Deus Pro nkachikora musi wa tunes then video najikwata najiteko wa stoic stoic no wajikoze radio video then mweni nje costumes no ho wajikozero costumes nezanje zawe then muzehi gashanga no yabe nakora mu bintu byo kutagura byakina na team yeye tarwe kinde cyamana kole bire video iyo bandi areje mpone ya kabiri jene ya kabiri nyine byeshongoro bisatu rukundo yarahanga tinka gikoze video then hamizao najikora video ikakorwa na Atros then tumani ganje tumani git twen yakorwa nomani garahanga yakorwa stoic yagura stoic yuko bino gireba ruyare na video z'abantu abandi abakitire kare orebere ni kahe ubuzima he kuburabura amaho kuza futerezo mu video nke yaka bigaruka ati sometimes because of lacking sente kare like nkaronda designer yansaba mitwara 5 okay bavuye mitwara 5 kanta kozereki nkanta zina then najant nkamukamo kwa yamba abantu be waya abunchi ntakwemarira nagira ntire kanko 7 ayenyine video y'abantu akabagisa minonga nshoze then with time to kama mukama sakunderekana zaje nkitereze so ebyo rarebo video manyangu nemba bazamukama kubanga mukama nakwate kibi atifure kirungi we to kamanya yotakakora to the highest ngunoza kunera kwata video nkagikora kuna gikozire iriye trending and this time it is trending nabana bakadama bemba nkora challenge hata utu abaserebu kandi nabaserebu ngoko na cyo takwenda kendi zindakwenda hatu ntsakura tab because hatu twantu kora kaza interviews impa twantu nabantu bamanye mu hinduke baserebu okay to kuchenda na chizwara sana wakuchizweka ashini yukujweka ezi chikubayeto muza kamera hanuye nabantu kubamanya vene mukaba mwahinduka baserebu kaso bantu kumanya nesiragiro ubanze bafuke serebu ni
neza bamanye then kinyambe anything that I can put out kibazo mu matu then bacakire not becoming such that we are talking niko haserebo gumpa warebera umuntu no mu industry y'impoka hora atakushemeza sometimes ni bingi gospel industry gospel music hano tukaya tugumpa bambi afukire serebo kandi hati yakoreba impa ruse binta kwenda yakwe bitashimire kwandi bikorwa okunkuba kwabo okutora omuntu nga zitari zawe konka sometimes ariho gospel artists abakwenda ngu ibiwe bakutere ekikono iwe otarabaho kumba mana goyine takuma ngenga mwirira mpora wachenga kintu ekyo waza besongozi wiza no rebe ntarataro ndiko manya wabwe cya besongozi bagamba ku Peterson MA Peterson MA bakagumamba mugamba kubi niba mugamba ngumanya Peterson ngo no muntu mbi ntakwatanisa na besongozi ngumanya nguna natoro kuno ngomba kazariyo ngo gospariyo then ekinteje kikacha inda kuntisura na Peterson Peterson wakari mwana wanje nati mwana wanje tukuja nkamwanga konka abantu bamugamba okubi obahwayi nisiraibu ubona ujaka basiga azanore music industry na yegumire ata abantu bingi twakategereze music industry abantu nibazando mu gospel abantu bazanira mu gospel azabagezeho no kutucendeza namani gitu ata mwene bambe nango wa Peterson agarike nkenyima azananyikana nyaenda namu kwatanka inferior yaenda kuntama abwe mizeye abwachi kujukura ujye kuhura burize ndiko buhura kwa Peterson yemwe just no kumusasiraho twaga mbena ntakagarikeze ara ukana nkagarikire ni wara in just of recent we turiyo meeting ya Isaac T Isaac T yona gukora concert ebiro ba mgwa gatano omwe 2012 turiyo mu press conference ate ejo meeting ejo inesongeze tuganiraho nkaba gospel then n'abantu tubinemu those supporters konka ndebere Peterson na views zawe naha ndibere no mushija murungi konka kurugira point ondenye no mukuta aho no mcenjinjire ngakunda Peterson wahurura bakjyaso ko no hurura buhurizi mwakwa bihurire abataramutera kasimo ya Peterson hashe ibintu bikura kayimpa ruyane no kuri YouTube nkamtsindikira WhatsApp nkamzinja message ya WhatsApp konka no menye bya celeb okugaruka muno rutaro ati kuno janganye no kwendi intyo ebere bikuntagaruka mbantu kubanga buri muntu yana ntindikira message I know abo atemane ganje gwine ada kalezo tawada so kuno jangu necho po kaba takubagaruka kabe ntakubagaruka so Peterson MA yanga kugaruka mbambe Peterson taragta tine kuyangarikiremo cyakunyiza kikanyiza konkanka hunama then waza mushizo bakweta takamugirije mpo atampaho kuwa amazire mwazo meeting waganiraho na kuwa hure byaye nagamba wabyakushemeza wamuhikaho mwaganira mu ndanga jasire tiyakuhagwira ubwirembe nyati mbeza kumushyikira tuganira konka ata system bire bitinyine bwire niyo tine bwire bweye tinyine bwire birebe konka Justin rero muntu byagamba then ati picking a point nkwine bambe we are not friends ati nesu mini basa kumutera tuganira wano gambo ndijo no ha beno ndizo inabantu ayembangeragera nena Joram by face bantu by face akateche songono bacheta mbaho wachenga ata abantu bakabaja konke niwe ekeshongure kine cyawe akakora concert ya Holy Spirit Fire Church buri muntu wena akanyizaho ndu konka niwe ine concert naba humuriza na janti nkaguma ni ntata abantu mbagambire nkwine mbagambire ajana by face ngungu yamani wogira gukora concert ine song by the ngani na hamza na rukundo aranga hamza ngwende gukora video amasaba ambakari nkwine azomwe kikanyamba muno bune nakinyigire mu abantu kunzwanzi izina ryanjye rya pushingwaho then nebindi byizira bwanyuma
nho ati nho mbire ni stanusiza wetumani ganje ekagenda ekarabaho eka by faith jora ata abantu abintembere ba by faith na naba abantu bona ba TikTok naba kabarga ngandi yonde kabarga yakora challenge ngan kabarga to kuma big TikTok I know him ngandi yonde yankora challenge tinku manyoba ndeni ndebere no mugaranda aroza mugaranda ndeba yakora mu challenge imubuza jarinka nkazo mu inbox yake akabanza yansindikira hero then nazo mu inbox yana mujyana konka TikTok challenge yanje iwe ojukorire mu challenge no ojukozere mo kujyana umanya ninga just ogitomire ataka atakitagureki akibire ko muna TikTok nasara mu chikore mu challenge bombi najyantu mukamasimu ndebereho umukiro metakari ya ni Kahima naho ni TikTok yazengwa ate bintu byanankeje byo gukora za challenge za busha asito akibiyenda do murundi nagumu so ataho kari ya ntikumanya challenge zimukora nokora yishongora biko cyafutera umumwishongoza ino kwa nakukira anyway ni byeje ko ebintu bya challenges very costly sometimes umuntu wamushira urukwenda ngo ayine views nyingi ayine follow takabasa gukora challenges sasa gukora challenge niyo cyafara tine unatira tire ngo ankore challenge just batume cyesho ngo kiboni cyesho nguru nkitambuza tumane ganje n'umuntu yari yo najanye tumane ganje aba ine point yako na mugana wanje badimbaho yajya ngo abeshongozi gospel enkokora aza abantu abakweza ruhanga enkokora nizaje enkokora izire bwa nyuma yo kureba ngo nanka yamusiga nawe naenda ngo amuzo niso niga sitakwenda tinkumanya ikintu kigiye kito mu gospel yitu gospel yitu ntubantereza ruhanga obotera hiti obatutera hiti but no there are those people with when tugiye tebye songoro byebe nafu umuntu utereke shongoro ukakireba ukakigerageranisana n'umurimbe gwa hati kitaba hiti impandika te kushana nangwa abantu ba gospel bansasire ine step ine kintu cyacyiza kucaho habara abantu ba gospel gospel tugihinduremo mwe niko kuzana umuntu najya natera gospel nateshesho ngo cya gospel ni just in far we have to do something that is very nice great iyo ni message nungi munongo ati sometimes umuntu nareba nyo kanze gukora icyeshongoro cy'imitwari gospel no gospel ni muri pereza mukama ndio ni pereza mukama kankore icyeshongoro cy'imitwari 12 nkwine kankore video y'imitwari 20 ntwitaga abasacura nicuco korene tusingira man by the way sacura mwana agende wa Adrian Paul agende wa Nesim konka wako bara abantu ba gospel western abakuzo wa Nesim ni bake buzima ni bake ikiwagambo kiri Isaac T nwakugezaho Isaac T ubwo uri nakora concert agatekesha ngomba cyeta amagoba akachikora wananka wanesimu ni tune na wakireba ni tune cyo kitambura chikayinkurizinga na keji subscribers beye but no reba umuntu aryaho ari najya ngwito aba gospel ngumanya ngwito tune nambwe no muri ndekeshongoro cyanje ikihe cyone kandi banyegende serese usatire serese no mukamana wonkwesiga kujya ngo nafunde manager ngo nafunde ki konka bayinde cyeshongoro cyanje twakenda kuzanda mu gospel mazima twenda abantu bahereze ikintu cyurungi abantu aba basacura nabo bamanyingo abana bine something good something great nuna ku challenge ngo hogo kureba urusina zaniro mu gospel abana nabazando mu gospel ni bingi ni bingi abantu ngoko atonoreba sometimes mu western aha abantu nibareba nabo binamatu nabo kandi bareba kirungi neza ndiyo ningamba wa gospel ntuturi kandi wa gospel nibareba kuzonko wa Deus Pro ngwe nta yesente nyingi kanta kuyeza 20 audio tini 20 atakukora konka jata nyoniza kwata gospel ngiteke mu 20 video ngitware nko oha ngiteke mu sente after all tuzirarugemo turiyontereza iweheyo ozeyo mukama nakumugisha no kurebyo nambye ko nyobayiza nkani ikorora mu studio ncheza za hansi okwisingiro okwe anka produce nyo muri mbara tindagiri sinjira sinjira tari studio boy dawe
Konka ikinjira ari studio nimanye ni baragire yundi usigiro njashatu buze furate kwa ndahaba isinjiro tari yo studio nusha studio by the way nkatanga producing umuziki gwanje gospel ngaji producinga 12 ifite 12 nazinga 12 nateresha so ngo kucheta rukundo ya Ruhanga ekinaga manto mu gospel music nyine mu mwaka gumu serious business ngitandikira Hamizaho just of recent konka ngasoza cyo mu cyo rukundo ya Ruhanga ni aza chikacha kwa tabya mkani isoma nkantine gaza kwesongora nkahinkahi tena nkanta ko manu bya promotion nkantine na smart ngaka fanazo ina chikoro mu South Africa wa Drizzy Drizzy wabare nangwa kwa nyamba ne sente zina chikorire nozimanya konka Drizzy nguhate ni pasta Este mugarichi ari ya serious chigarichi bwa mukama uhanga simwe iwe garuka no pasta MC4 ati Drizzy word pasta mukama yongere no pasta bine cyacho mu studio katonda wange mukama asimu ko kaka Drizzy aho rubona naje nakura musyaho agama hurembe nagahurire konka na yantiniza ko ndo bazo tugambere icyace cyo mpaho Drizzy ino bintu bya nakora aho mpaho akwenda kunywanywa mu munonga konka ati yaya rokukire byo kabirugaho ati studio yitebere nke acankaranya mukace yaza n'isonda ati reka izeterere kuruguma mwesigire Drizzy Beats tuwa Drizzy Beats no go South Africa ata o mwako adarishi obwiro bumpa o ino kurukuka woba tarokokire okafa koko oryaho notangatanga ate cyafaye nakugambira nyunkanye ayina rugana hindu jere abinda bere muni bingi nje ndio mutsigazo muto tinga kuzere by the way emyaka ni baso butazigambira mu kamera nkani unonde bonyetegereza umanya tuno mwana muto umanya ngogo mwana atakarengize emyaka 2 no kugarra higuru konka ahina ikirize mukama kurumuzunu w'amagaraganje nkanyine mu akantu ko kwata kutoro kunoku mwini ntakumanya hinkuza konka kina mwikirize kwata mwini kugambira iki okwiba aha mwiki nkani ntora waura aha mwenge nkani ntora unje ndabi group aza kina ezo after all abuja nkandi hi nkani ngezo mukanisa nstamenyima ntakwenda baze kubura nze kubuhura mununga kandi bintegana ati kina hereze with time ikigambo kiza bambe cyantayira cyanyakira nko kuzo miso nkazunwa omburuza akanyakira umucaca ati kiyanyakire nkanyine program nkanyine mu talent yo kwesongore byesongoro bya satura by that time abo kwe kwatambanye bandundarundana nabo munyeto omucaci bicaci ejumpa majetanya kigera cyacho Uganda isingiro ateka heka bakaje batizana majeta Saint Paul amburuzi mamweta Brimpkare Haireti nibumburuzi wito nakura musyahori naramusya nabazire banja baryaho tata na mama buna na family yitu n'abanyabuzari n'abakunkunda mwina ubundi nibasa kurwo mu kamera ntabaramutse tata wari isinyo mwetu tata mumwita mukunda ne William atereka monje na ka Mr kumukunda ne William mukunda ne William na Mrs tumwebarize Erewodina amina so hatiya zo mukanisa nzo mukanisa de naho umukanisa wona nazo minyeto bayizo minyeto nisima nanguba kumpa chance ebyo songoro byone bya conference ebyo kurwo mbiburi nababinsinisha no bunentari yo nkatanga kubandikira mu cyacu ndikubaha twibakuzo mu conference kaberebere konka ate nibabintini cyana kunumbara ninye namwe necyuhire conference je wiri ninye cyabahandikire so mwe bare kumpa chance ejo azana nyincinyambo muteni nguba active munyegisa no kwandika ikindi ndiyo mandikiwe byo shongoro takajibanze twari mpora speed yabanyinji ya twara muno so hatiya kuba ikariya bakwakira urukukaho bakwakira banyakira konkorte margo bwa maraya bogo maninya dabiki rugumamu konka mukamaguma nandi ndampora ati ndugayo atawayisomero nkaho welding school nuna marira anumbara katete because of different talents nkareba nanye ahantu honyine kwimukira nkabanza nkanda kwenda kwimukira talent yanjye ndibina ngani ndangiye musiza higuru then naho
nuko kujimujiza naye kabitano. Okay, senior 5. Senior 5. Najimsya naza mu studio nakore cyesongoro nangwa aza nangwa cyesongoro echo ese nakoze ritinda kifunde cyezube cyampireho. Nkachitwara mu by then studio bakamba jeta Jess Records. Ahute hamuna nankeja ha word now. Twatwino have songozi bingi nangu nyene ndi wa gospel by the. Twatwino Ratnamu yachitera ya how bakamba tu limitinga munonga. Ratnamu baiza wasime nanka asima ya birara mu town. Asime windu. Kubangaho kwabi otoroka bakwata bati. Akasabo ka simint. Okay. Bakavuga ngo watoroka ekikuri utagamba izana akasabo ka simint. Ati Ratnamu biza batkwata. Ratnamu yanga kasasura. Nkwine. Atite twakasasura. Maden twantkorana Jessa ariko dizekajyo mu Ease View Complex. Manager yakarusokoto. Okay. Echesongo cyanje kansi recordingire na producer JKZ. JKZ. Echesongo chikafashi ninko mwana cyatwire. JKZ nwashisire. JKZ amwe JKZ ni kwanze echesongo cyanje. Okatimuhereza. Konka kusasura. Ticyarashobwire by the way. Okay. Echesongo cyanje ticyarashobwire. Akachikora abaje nkanje mwishomero munonga ntakuza mu studio nkazenga studio naroha neza natimwetera yaja nakuchamaka maka na wakana somera ishomero ngakana sera kuzayo Makti dancer Makti bakachimuha jeso ngore cyanje Makti tinko manya Makti akefora muserebu munonga na musabe jeso ngo yanyitera na nkeje iwara nase nkevi ate jeso ngaje mbice kisohire ajya somera ari abankatar fatego ko tazak MC ati nyondi wa mani ati nomboza ki ati nyombi ndi Tanzania ati nomboza cece songoro ati reka nje kuletera ati leta flash nayo yajiburizayo ti ya chimpeche songo canje kubanza konka kama yagumandi inzerete na wa mani esente nkana sisi yo mu studio niko kuzowa busy niko kuyorukundo yarahanga eshimwe we JKZ akachishohoza Makti yakibuza JKZ akachisoza konkana bwo JKZ wakwetegereza cyo songo cyo tarachishobize gitarachikoze rije nkireka Makti kikamburira na we waje Makti bakamuharwa songo rurine kwa rwabire rugoru orfeke rurine kwa rwabire rugoru demo rudemo rukabitari nkebyo songo de usajya kuntera umujejena nakucenga so JKZ yatwaye cyo cyawe pe cyaburirayo chikaburra JKZ na nama na JKZ na mangu imbaze gishongoro toka mbuga nako ni mbuga na twebonga kwa JKZ na mana anjarat konka to kakore cheshongoro niza kuza tukore konka bondi zimukache byana kutura mchika TV no kure chabani umusigaza utine n'umuto munonga kandi umbya industry konka chinta kusena kwasana mani akeshongora kusena trendinga abantu bakita bata timani ganje. My name is DJ Nelson MC for Uganda alutu ina kamera buzimazi mumyono wanje kana chikwasagije madadadi sana uriyo kwempaho runda kurangana mchika TV Teres and Simu eziryaho hansi buzimazi monete business tugirange uriyo motion zinonda promotion of course ni uyirukanga speed mangu tuwe kwate ngishoge tambre madadadi sana shaisha UG alamtemo ga YouTube of course akeshora kaina makatanjweka I am upcoming otatina yes I do emergency thank you na nobosho ngoro gwinji munondo ho amtemo ga YouTube shaisha UG shoge tambre madadadi sana of course global conference eri muhanga area Canada mu Toronto suite bagita 237 Sackville Street of course eri kwezi 20 mpaka 22 omukwamwenda 2024 of course genda oyege ngoko kubasa kuba nobaho ono kose bitokobuza bwongo nobasa kwetantara utebitokoza bwongo na neshonga ezikusinga aliyezo wachireba twine Edward baho umweshongozi wa gospel ranga na chireni kusobora ensonga ya music ya gospel bantuma wa gospel je songa kanje komya twantenda kutera gospel arumwana na nini ndi banywani banje bayo this time nyine renje yinkurengingamo kandi inaha nimbazamu konkandi kandi ngaraka mbe yahamu then nzombanda banene ndiye bantu bakora batekintu esebo ninde music ya gospel iyo ne fane inara
nyongitire mutoki gospel music eriyo ne fana eriyo ne trending mu western abogira no mabwe nti gospel ne trending ane singa sachora man tokukimanya ni kimayisi gwachi tokuma gospel ina mano mu western ntakukimanya ganga mbere turebe oizorebe views zikaba ryakisongo cya gospel wasachora kuzazisa n'umwezi subscribers okuza men roji twatirire omusachura then subscribers ojore best emere obana wogira ngo for us aba gospel tugumize muntu esongora message konka abana basachura sometimes omwe tubakoma kuwana bishiki babo abasachura tubakoma kuwana love yabo nibabuzabuza mwe ayiya jaramati konka gospel hino kwe ha message aze cyo ndebere kintu echo nito abuno ha message abamutu gistamirire no mweshongozi wa gospel na shongo cyo shongoro taine tari ya TikTok Instagram tari YouTube tari ngo bambe muno wa gospel ngutereka to shongore gospel amna hereza twanga ate no sasa wa gospel abana basacha ngo intebe bageze kubikora nibabikoraje gospel bamba sachora omwana wa sachora takuzana music naine YouTube ari Instagram ainenka yari kwe branding kongita wa gospel mwe tukubimanya imbeni ngane no mushe munyano wanje asa no wa gospel ingerezo kumugambira nkageza kumugambira okuwa kutwaza gospel yawe ni kwenda ngwike at least nanya hiyanje yiyahe no ayina katindi kubi munje no kunshabira nimbasa kuba umuntu bakubasa kwa gospel ni ukahura wabaje amina mno kubanga tinke hwire masuko ninde ne birungi bya mbiza amwe ndiyo ni data collabo tinkuma wanje mujede sereze baita so hata mpaho wareba ngo gospel ekirye nyuma munonga ahagwe shongeze kujya ati abana basibe munonga nyuma abana tabakwenda gukora YouTube channels abana ati nene baroni bazabuzembera tubakwenda ko social media tubakwenda kwe just no korego kuzengoku bakazengoku nazenga tuba mwesiri azengoku tuba mwesiri azengoku ndeka tugenda hantu turi kumanga abahanye sere then pushing waka yawe at least jayi yahika umuntu nombuza ngo ine YouTube channel tayine ati byo niza kubikora ati bitu kwanta kubimanya mutushiri taba kubimanya at least tubegese nite tugire ko twayirwanira ihari kandi sinde cyamuhere cy'kugamba ha gospel mureke tukore quality waba ryo kuzo wa Deus Pro waba ryo kuzo wa Asraf Pro waba ryo kuzo Massive no kuzo wa Hero waba ryo kuzo Sounds of Africa waba ryo kuzo wa Johnny muri studio zizayo ko mangogo muntu nako nkore kintu cyo quality very good nzo wa nankan Titus nzo wa kurgira umuntu kwa kubasa konkari akantu ke yakakoraje esheshongoro wacu cyoronzaje nakucenga ate ikinkwenda kubasobora aba gospel itwitwe twantu shongora gospel turi kwashongora byo mbiburi byenyine ito twata tubura kurukarabiro mbyo shongora kwata message yiha ombiburi wajishoma wachere mwana wanje gihindire ojirating ojihabantu deka kweshongora katani kecheshongoro oti Paulo entumwa yabirene echeshongoro terabe brand terabe hiti gamba Paulo akakora ki Paulo kiyakozire ebyamani ningasi nanka no hatwaza nkomu kitabo cha katerebe kare Yesu ino kuyakorira abantu be wazo muri nka Hana akamuha Ruzaro akamuha Ruzaro then Hana yagumana abo akamazero bwire bunje ari kutina mukamara kushara hanga abuzuru Ruzaro yajimaha then atko wasomaho iyo wihamuki ecyo rahereza abantu message ndeka kusoma ngo Hana akakwata yagira mati waguma wahamira ana tuwiha message kujya abantu kugireza abantu wata message ya Hana wahamiza abantu oti mugumeni mushaba numusa kuhebwa nebe mutakumanya nimwe musemerwe nkogwe Ana murete nk'ikizampo we bari mnongo hatiya watugira ngo umusacura ojebe mbire wayangurore igihe twatugira bari mnongo ati rero kandi hano umunankeje gospel no hojebe mbiraje gospel
as far as gospel meni nkubiye nguno baiza abantu gospel inaba kwenda no kwiza kuba barema baje bembire zo konka barino bagenda mpora ati to tugiro tukagenda mu ruhuzo ngo ni Julius Muhozi umuzeyi Julius Muhozi na Shongora yes no kiruho konka ke Shongora mbirebwe abana benda ko Shongora nyendo gendo following umuziki gwa Isaac T oreba higuri no kuri ngutambara orebe zo engineer Jovani na ezatwe gitamu atutoroka azoko na waine gospel nesomesa kandi ezatera ki batera satura atogo tinkumbara rabuje baza tinga message za wana Ishongora ki rabuje cyafayo ngambuzaho yangirangu I'm not a gospel artist I'm not a gospel artist. Nambuzo risatura. Tunamuchenga rabuje bambe nyona brabje mwana wanje. Bekatere muzike konka at this time ndi abakazi. No bagereza kutwatara. Bakwatire bendero mu gospel. Otwatire bendera mbweni reka tugatumwe tubembize konka batogendesereze. Julius Muhozi. Na Bingana Geoffrey. Okay. Peterson emene bamushongora nka Peterson totwebembire reka ni oryo motyo then best Emre na yebare nangwa bizinyo nake songwe kasati kamanya tinga kwase ria nabasa nuwa maintain brand de nabandi turiyo bare turiyo tujampora za ndio muntu wa man iyo ni niza niyo ni raising ampora nambwe ni ebyo so nkabisa tubinga ho misha bakurinde munyegende serisi mazima kama rero nakora dende kindi ko manderso nano kubuza kika tubaganira binki wana mukwenderere hanuya nani ndo mfenderera hanuya ndukusibura abantu bana sebo ni jawa baje tukutaya ise tuganire bata kuganira bana Tinkuruha konkanyi nebikushasha bingi nyona hintangire muziki ndasi ati muziki oji marizire mu mwaka gumwe no niki cyukushasha mugana wanje muziki mbwe nkuko abana bakuze bazana no music ya gospel uracyakurya munonga ndeba cyanshasha azantagamba gospel ni musacho nyoni balance ngo mukigo nimpandika sacho by the way ono mhandiki nimpandika sacho hatu wara twecho watachisigaye umna kasente utaka fero hati nimpandika na sacho na gospel katusibire sebe katusibire bai songejo nerso songejo ni mbao katusibire hati mtebwa ngo nimpandika then one of the chesongoro chona because yona nandi chesongo tinchandika nyika nichandika nchamara deni kitwara umbantu na wale ngoji mituni undi yoni pandike cheshongoro tenda kuchitwara wa brand beats Kampala mukitegereze njoni ncumandikira itiza gospel song but urban then nyine nebyeshongoro bya sachura tinga funde bafana tumwaka amanya yonkana muza kumanya kaka yomba kutera amasimu abakumanya tubakumangu ni pandika mukwandika bacamanyiriza bayida unyunto rankiserekera bata kweda abantu kuntegategana sangu bahandikire byeshongo abangi ebyanje babindemere kwandika manyo imbantine bwire kwenda talent jine kwandika talent jine nkana kwandika impandika kanje so hatu wama no kunteganisa kandi ate sente zo kwandika no renu mutusera tumwine sente ya umwe tumwine sente no andika jeso ngwa kwimtwari kwini namwe no kumpandikire wampire sente nangwa niza kuba nindi homporampa so hatiya myari wajembaho Edward wari twambashonga ya music ya gospel ngwa amati bakoshongora message ntwe no byeshongo byawe byoyine ubasa twayiceshongoro cyo yine ikine message iri yaho tkumanti yes umuntu cyanagambaho namazima backing up point atechesho ngwakuje gobere byesongoro byanje pose cyari keje de kankusobode ati nore natana unokuna atanje kweshongora ngatandika n'ikizungu cyita rukundo yarahanga ruhanga kankunda cyo nico kubanza cyarabyona yakwiho mu yanyihoko yona yanyakira yantika seti ati yaza naiza nabona na wana ugambe abana by the way ni yoni nchira kubaringambira abantu yo sometimes yoni
ni koroku then ni mirimo yanje ko nikora then ngarakanza na muntu right nuko mirimo yanje niyo ndi chef ni teka ni byo kuteka mbyo ni mirimo yanje nkora besides music ngo utarachimbuze no kumbuza echo nandi yo abantu ni bambagamba hamzaho atko hamzaho then after wayihame cyuyihamu ugamba ki tumane ganje kini na hamizaho nabe ni nasinikere ki muhogo nakuzire ki then ateiningire either a bicycle then in that situation no gamba ki okufune garage tumane ganje agokora ki akokuhameraho wareba ate cyesho ngo cyandi bayida umuhora hamizaho njara ntageranti hamizahi wekora otaka wa mani future yawe wene isakuba smart iwe shaba mukama abari kukugaya otaka batina nyinsi abarebe no singura naza natika makateka kabugira baza ni gamuke gambaho then mwe rating yewo buto bantu mwekane korabukure dwadimbaho mukureba minje mirimo kanji kozire kakuba kusika muhogo okupota habizimbe okutembeye nanasi otebirwe n'emicungwa nyowe kakora abasheki basheka abantu binji bangayangwiwe mbaho no Yesuwaza bakangaya nkahura byantama wabyeshongoraho kahura byantama bangayire kandi nzika muhogo ni ebyo byona kabukora nkahura byantama nagira ngo mbireke konka mukamogo we n'umuntu akampumuriza nabe cyapa n'uruguto aharyenje mirimo yanje ababene basheka ababene bagaya bamara kureda badimbaho nabanyebuza no kunyebuza kuko no chikoro ta by the way this recently ne konka kano ngo yatiki west ngo music ene tambura konko ine manager barene banyebuzaho I know ati nimbagambera munywanu wanje yiweremera ecokora to niweremeraho kubaraze kubuza nibakusanga bayambuke ngategesa ndio amukiga TV mazima nkirije na Nelson by the way Nelson ni merebe samis ati na mubongo mu video mbeni koreba ate cyose message njya mwagicenga kuri unje muno ndina ukineza nateka utumane ganje we tumane gawe tumane gitu twena iwe guruko simero why not usimero hanga iwe bantu nko kumusima ego weza n'ikirunje ibintu byo ne byakwire Yesu ogwa aratangaza nashiteka muna ngo norukiga bacurire bare byawe mbare byanje nyakusingo gwe byatera to cyahoro iwe reba ubusinge na rukunde mugishane babazi atari wowe zatwakubasi zatkurire bikuru byatugambye bhama abamo tugambire bhama gwa byatkurire orgayo tumukama simwe ubwo musiza we byatkurire nibitangaza buzima atuyago matungo imotoka twahindwa twavuje mu nambasya byona ndiye ni data abamwe muryo kwe namba ya motoka wahire mwavuge nambasya tumukunda kuguruka mukasi wabwe nco takutagurira tumani gawe ejo songo kitagurire mbamuje mu nambasya mine byombe ko bombe kire abunzi mutakusimaranga reka vibe nje ko myaho bachironde yonka ya mtima muchironda YouTube bageta bata Edward Imbaho taro kurenga wao Edward Imbaho YouTube then Facebook Edward Imbaho Instagram Edward Imbaho official abonje bateka no official because official sakwa hariyo ndijo very good then TikTok Edward Imbaho then mwena handi ninka hino kendizo aho ibiza nyimba zanje ziriyo hariyo rukundo yaranga hamizaho tumane ganje then mwongera no kunkuna no kusubscribinga mutebwa abanange ninyenda subscribers YouTube channel wano reba kantu kagwa wakati okeno kareba aza abamwe basubscribinga kuyimba rebere abantu basubscribinga nyinso yuze tumane ganje bayina mugakade angagaruka kumugaka za kuri mu oru so mugakade ware kabaka brako munyingo wachimara so mwena handi imbendezo businje mazima tureba hanu ejo yana kutusharaho mugana wanje kwise nandeba akajura katusharaho konka ngiye bitwa twagambe
bambe ni byedo MC4 of course no nyina camera. My name is DJ Nelson amushozo mutasha isha yuja kashora kasaba katanjwe ka ina coming thank you zabiriza nebindi bingi munywano wanje kandi akatabo success and failure based on reason and reality akaba kita reason as world masterpiece of course bwe kwatubwa Haji Amis Kigundu mazima yo muri Canada na nebicho kebetorireho global conference 2022 mpaka 2022 studio kweta 237 Sackville Street omuri Toronto of course tuweze kwa tueshanga yisho ngitambere madali sana Edward Mbaho ayina kesho ngaka siana bakita tumana ganje karunda mtuka YouTube then ekindi nyina tinka bakora musya abantu banje bakupagira fans banje nimbara musya abarya group n'abaryo koyo n'abakunde bero mu kamoyi oyine group ya Mbaho team Edward Mbaho arimo ba Ketra arimo ba Rifkani arimo ba Patience arimo bingi nimbaso utakugamba arimo ba Emma ni bingi munonga mwe natagamba arimo ba Nuwa Demasi ni bingi abamberireho bantumwe ndisingo ndisingo tinkaswire konkembaga nekwiza konkari katabanze tutere ibyo songoro tubane tusoze ibyo songoro bya gospel konko mpo kutaho music y'ijimpa ntyo akajora nkena kushara konka no wakusikirize kuje mu music industry ukabano yegombo hogwe mpa music industry nyumba idawende kuza kutandika kweshongora nkamba ndisi zo mu rusozi inso mpuriche songoro ati kanje chesongoro cha nkoye nzo kuvuma bamwe tware ukashiti nimisa kisema kura ati atogo msano yandise music abande batanye sibo niwo nkanganya kutera sacura ngaterenje songoro nko primary bakaba jambe songoro muje kati nina talent talent ndikuyija bintu kwanga kwiza yego Uganda ndikweka nganda kusoranga so sema kuro kuko kinakire niza nakwasa kandi ati mukama talent agirisiri yakchega nawari no kunsoronze bigambo bya temani ganje following nako nani bigambo niyo nore ngo umuntu abe nahandike kintu cyakumanya masa kuwa rokokire na talent yayongera yayongera ati umukwandika ni nakuba western problem umukwandika ati dekanda musi abantu wabakirukura abantu nimba kunda munonga nage iwe nenchi kana namusi munda baza namusi nindamusi follow no muntu wa mali burge woge follow na wanyambire changu UBC western ademan guys ndeni ndamusya umuyayi think mweta muyayi ndamusya Deus Pro kunkora music yanje atebere nwanyine ndeni ndamusya Kaganga Fashions nikunda munonga wore ku designing sometimes Kaganga Fashions Z fashion Z bona za batayira ndeni ndamusya munywano wanje bakweta nora nankunda tinka mweva numayegana n'umuntu wanje umuntu wanje no machi kumayisecho munywano wanje kare ndeni ngaruka ndamusya Rabben brother Rabben ndamusya Peterson MA n'abantu banjabo kubangana banyamba then ndamusya ajuka Daphne munywano wanje azana bwaje ayongire mwana ngo munywano wanje gota mugamba then ndamusya Isaac T nibinja binakenda mutende ndamusya tata na mama abantu iro muso n'abantu bano bamfire neki bayida bambi no bansomise ejo kusoma tabimbuza kandi wakaza word bachikwate ngusomiri wakoma word nikogaga aziyo sebonye jeresereze atsi kira komera bya catering nabyegera wabyegera ejo kusoma na ejo kuteka nabyegera iyo kuteka uri bora kare tinkwenda kuvugamba byinjege tumurgo hubukama akanzuna wakatiwe kwihotandika kwihoro ya turokozi embere no gire because ino muntu uri natureba pozo wachigamba ho ngati wachitamunonga mkwaro ko kire imbere yahinduka kwihotandika kwihorokoka nico cyo kubasa kutugambira n'iki umuntu kutureba ni imbere cyo yahindukire yamani no imbere yahindukire nkani nkore bintu ntakubimanya imbere ekegumire bayida wekegumire bayida nkani nyesobana nabiki oyesoba mu ikino endarapu tine nebyori umujabo tankanya abo kurazo tabyani bayida watakasinje ninkeya abichi nvereta no kwereta abinko bagambe ko kwizanka umugambya na mukama asimwe
ejembera yo kwegayera ikabaho mukama kanjuna yantereza Okay. emwe ni nabinkora ntakubimanya by the way kubanga nkatandika music nibyo niza kumaniza kuremwa konka nimba ndyaho ati kokora nko wade usi ekishongoro kimitwara 5 kimitwarana ni sente dinko mana hinkuzi ya by the way mukama bikora nimba ndyaho nde ya temo pasho ndeba natros nkanyenda no kuzo wa Titus yanyeregaregaho Titus nkanyi ne sente ngo Titus nkani nyanda Titus ankore video ya Hamizaho yazawe yaza kubyo bya baserebu nico cyo kundamwe rwa serebu nubuntamo yaza kunyeragaragaho namujanti nyore kanze ko ati nkamwereka na Natros na sakora video yaje kora kandi yaba smart by the way Titus by the nimanya kamera zezi kazi tarabone no kubonera incho yangiringira yasaba sente nazamuha yazarawa kuko Natros akakora video nungi reka tugisibe mukama rena ndabyo muri bingi akanyamba mukushoma namara imurumo ntagufuna amina ninde nikorana mu Moonlight Restaurant by the way abantu ba Moonlight Restaurant nabaramusya so umyano wanje twena just kwebaza tayayiraho kamusiga TV ese umubare yino sibura abantu aho kuturiba abantu abo kusibura abakutureba nabasibura nasigara ndedwadi mbaho munjere no kunkunda mwini mwamtankunzere no rankunde munkunde rukunde gumeho ninja kampendera konka message yinko basigera manye cyo rukweshongora na message yo kuhereza abantu abantu binjo ko nibenda kuta message batenda message abamwe ntesongoro kutuzoku no konka be straight wa wasalamu kweshongora gospel songora gospel wa wasalamu kweshongora sachura yisongora sachura nkare buzimazima dene sindi bye tuwala msiaho timpenda kare yana jamutureba MC4 ina camera my name is DJ